Ponekad zaboravimo, dok jurimo za onim što mislimo da nam nedostaje, netko drugi sanja upravo ono što mi već imamo. Zaboravimo stati, udahnuti, pogledati oko sebe i shvatiti da smo već okruženi stvarima koje bi nečije želje pretvorile u stvarnost. Zahvalnost nije samo osjećaj, to je perspektiva. To je način da vidiš bogatstvo i onda kad ga drugi ne vide. Jer istinska sreća ne pripada onome tko ima puno, već onome tko treba malo. Kad naučiš cijeniti ono što već jest, otvaraš vrata onome što tek može biti. I svaki trenutak postaje dar, zato uspori. Pogledaj ono što je već tvoje. Možda je upravo to nečiji najveći san. I kad naučiš biti zahvalan, život postaje lakši. Manje brineš za ono što nemaš, a više voliš ono što imaš. Tada shvatiš da obilje nije stvar količine, nego jasnoće kojom gledaš vlastiti put. Ako ti ovakve misli znače, klikni follow da rastemo zajedno u miru, zahvalnosti i jasnijem pogledu na život.